Danas, oko 7 sati ujutru, došlo je do požara u selu Stapar u blizini Sombora, u kom je došlo do velike materijalne štete, a na svu sreću nije bilo povređenih. Kako je potvrdio predsjednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva Stapar Milisav Galić, za medije požar je izbio u porodičnoj kući u kojoj su se u tom momentu nalazile polupokretna baka i njena ćerka. One su na vreme evakuisane brzom akcijom vatrogasaca, te nijedno lice nije povređeno. Međutim, došlo je do velike materijalne štete usled požara, a oko 30% stambenog prostora je izgorelo. Kako je Galić rekao, uzrok požara je dimnjak, oko kog se nalazilo mnogo bespotrebnih stvari, te apeluje na građane da pored redovnog čišćenja dimnjaka ne odlažu predmete na tamanskim prostorima. U 7 sati i 13 minuta dobili smo dojavu, međutim, požar je verovatno izbio ranije, ali nije niko primetio. Mi smo na licu mesta bili za svega 7 minuta, a vatra se tada već razbuktala. Zajedno sa profesionalnom vatrogasnom jedinicom iz Sombora, sa kojom Dobrovoljno vatrogasno društvo Stapar ima dugogodišnju saradnju, uspeli smo da obuzdamo plamen i na sreću niko nije povređen. U intervenciji gašenja požara učestvovalo je ukupno 20 vatrogasaca sa 4 vozila iz Dobrovoljne vatrogasne jedinice iz Stapara, a priključile su im se jedinice iz Sombora. Gašenje vatre trajalo je 4 sata.